روز 21 январ дар ин бемористони шаҳри Узғуни Қирғизистон як кӯдаки 2 моҳа даргузашт. Пизишкон мегӯянд кӯдакро дар ҳолати вазнин ва бо мизони хеле пасти гемоглобин бистарӣ карданд. Ба гуфтаи онҳо ба эҳтимоли зиёд вазъи кӯдак баъди ҳиҷоматдармонӣ бад шудааст. حرارت طفل 36.9 درجه بود. ما را فوراً به اکسیژن وصل کردیم، کمک اولیه رساندیم. سطح گموگلوبین او بسیار پست بود. هنگام آمدن ما یگان خونروی مشاهده نشد. ҳарчанд пизишкон ба кӯдак хун гузаронинданд, тифл субҳи 21 январ даргузашт. وقتی پرسیدیم او گفت که 5 بار به اونجا رفتیم. 2-3 دفعه اخیر خونروی بس نشد. ما 70 میلی گرم خون ریختیم. وزن کودک 5 کیلو و 200 گرم بود. سحر احوالش بد شد و تب لرزه‌اش گرفت. наздикони кӯдак гуфтанд онҳо натиҷаи колбадшикофиро мунтазиранд. از روی عنعنه قرقیزها پوستش را با تیغ بریدند. او چند روز پیش وفات کرد. دیروز هنگام کالبدشکافی گفتند که مرگش به این زخم‌ها ربط ندارد. حالا تفتیشات این را روشن خواهد کرد. ҳодисаро пулиси ноҳияи Узғун тафтиш дорад. قرار به نتیجه بازپرسی وابسته خواهد بود. تا حال تنها شاهدان پرسیده شدند. نتیجه را انتظاریم. коршиносони соҳаи тиб ҳушдор медиҳанд ки ҳиҷома хатарнок буда ҳатто талафи ночизи хун метавонад боиси марги кӯдак шавад. Эта процедура остается неконтролируемой. ҳиҷоматдармонӣ бидуни назорат сурат мегирад. аз ин рӯ хатараш барои кӯдакон зиёд аст, зеро навзодон талафоти хунро хеле бад қабул мекунанд. дар ҳодисаи ахир кӯдак ҳамагӣ 2 моҳа буд. дар чунин ҳолат ҳатто 50, 100 ё 200 миллилитр хун метавонад марговар бошад. хавфи якбора паст шудани фишори хун ва аз кор мондани дил вуҷуд дорад. ин усули табобат дар Қирғизистон ғайриқонунӣ аст. мебояд тибқи кодекси ҷиноӣ ҷазо дод. умуман бояд ба табибони мардумӣ муолиҷаи кӯдакон қатъиян манъ карда шавад. Она остается нелегальной, незаконной. дар Қирғизистон ҳиҷоматдармонӣ ҳамчун усули табобат тавсия дода намешавад ва вазорати тандурустӣ дар ин бора ҳушдор додааст. бо назардошти он ки хатари сирояти бемориҳо тавассути хун вуҷуд дорад, барои истифода аз ин усули муолиҷа иҷозатнома намедиҳанд. то кунун мавридҳои зиёди фавти одамон дар пайи ҳиҷоматдармонӣ сабт шудааст.